tio ao mai leo sau pati pati fa feilo ai le nganga pa io le tua le nei tai au mai sau pati pati la poa tato fa feilo ai le nganga le tua haleluya ya fa talu fa tu tato ai ngal nei tai au ato mo stai au fo le lofa ma le anga le lei fa so le tua lo to so i fu mo tato wolle le nei tai au yo le tato feilo ai manu le nei as ile anga le lei o le tua vala o toi le la ingo le tua tutu lai mai mo le amataino le tato fon tatalo le nei tai au ta pena lo loto tato iai i lumo le mamalu o le tua le nei tai au gotu e oe se ava noa vala ulia le anganga o le tua e fio mai tai toluaina mai tatou o tatou i upu tatou te tala no atuai lo tatou tamai le nei tai au. Anganga pa ia matou faalo alongia i le ava e tatau ai ma le mingao o e lava lo mātou wha moe moenga. O e lo mātou taitai. Mātou te wha lango lango ia te oe. Mātou te wha moe moe ia te oe. O a mea uma mātou te whaia le nei tai au. Au noa ma oe. O sau ninga e whai fua lo mātou. Fia mai alo wanganga. E te taitai lau whanau le nei tai. Au ina i mātou. I upu mātou te tala noa tuai a te oe lo mātou. Tama anganga pa i o whamore. Hallelujah, kira tala. Au e tūlai ai lumo le tua le nei tai au. Mana tua le whamoe moe o le ekalesia le nei tausanga. Tua tui lumo le tua le nei tai au. E mamoli e tui ai le soifua o ana au auna. Soifua o le ekalesia au. Ia tātou maua i manu le aso fia fia. Aso manuia. Wa tofaina i le ekalesia. Molana konfernisi. Alanga lo leo. Tama mātou tutula i le nei tai au. Iai le wha moe moenga, lau e kālesia i le nei tausanga. Aso se māsina wa tofeina e lau whana. Mātou te tuina atu i a te oelo mātou tama le wha moe moenga o lau e kālesia. Mātou wala au i a te oelo mātou tama, mo moli atu i ai. Le soifua o au lo mātou o tua. Soifua e kalesia tai tasi tama. Tapenanga e kalesia lo mātou atua. I o mātou au lia ma le manuia le aso o whapenau na tupoina. Mo le kone frenisia lau e kalesia lo mātou tama. Mātou te talo tama iai lo wanga le lei le whamoe moenga o lau e kalesia. Na lamo fatasi tama le folau mai le galue mai o lo wanganga lo mātou atua. E tai tama i lau whanau lo mātou atua. Anga le lei oe lo mātou tama. Wha moe moenga o lau e kālesia lo mātou atua. Au iai le mamalu o le atua si atu lo leo. O i lava se tasio e i loa i le nei tai au lo iai. Fia ngai mamai o le tino. Aleluia, vala watu i le atua. Tuina atu i ate oe. Tuina mai ate au le pule ma le mana. Aleluia. Tātou te wha malo loa i so se mai lo mātou atua. Tātou te soli pare nai ngā luenga le whine. Tama mātou wala au ia te oe lo mātou tama. Lau wha malo longa lo mātou atua i tō tino le nei e kālesia lo mātou tama. Ia malo lo le suafo Jesu Keriso lo mātou atua. Oi lava se tasi o maua i mai o le tino lo mai mo mai tamai le nei tai au. Le suafo Jesu Keriso e malo lo ai. Pato mana tua tamai le nei tai au. Stua au tanu wasa i Amerika i apupo ai tama.
Le suafo Yesu Keriso e malolo ai lo wafina. Tavita ale o va alo mato o tuo tui masamasoni. Falanika o ya neta tamai le suafo Yesu Keriso e malolo ai lo mato o tuo. Mato tuinat foi at oi. O kene siliala e o kene tama. Le suafo Yesu Keriso e malolo ai lo mato. Tina mato tua lo mato tama. Fia o sisi lo mato o tua. Tau siva tama. O leima le malu lo mato o tua. Tama mato tua, tina mato tua. Todo le nei kane sia o ai foi o mai mo mai. Malolo i suafo Yesu Keriso tama. Mai kensa mai suka tama. O le mungu o le toto mawalunga. I le suafo Yesu Keriso e malolo e lo mato o tua. O i foi o falo o ina tama. Tino pepe o ponga ivi tama. So onga ponga ivi. Ia malolo i suafo Yesu Keriso le Nazaret. I le suafo Yesu Keriso tama. Mai fatu malolo i le suafo Yesu Keriso. Lau fasa o lo tonga nganga pa ia lo mato. I lau fana. Ai foi o sau ma se mai la loi fole nei fale. Ma lo Lord is what for Yesu Keriso. In Jesus Christ's name. Every disease, every sickness under this building, rebuked in the name of Jesus Christ. Bind in the name of Jesus Christ. Ma lo Lord is what for Yesu Keriso. Tato mana onga muli tua tu ilu mole atua mole nuku ole atua. Mana tua foi Samoa I lau tatalo. Nei atu nuku ma Australia atu nuku olo tato iai. Si atu lo leo ilu mole atua. Ma ele ngalo iai matou lo matou atua. Matou tutu ia atu pea Israelu ia atu oe lo matou atua. Mona e feta lai o fionga lo mato tama. A mato familia ya Israel o te familia e lau whana. Mato wala au tama o ya i o fufonga I lumo Israel lo mato. Leo pui I lo lava no filia lo mato. Te inga tama o lo mato. Lave ina o tangata lave ina tama. Tai o lo lava no filia tama. O ai foi atu no tama o fapena. O na feso swani a Israel. E leo lilo se mei lau si la fanga lo mato. Ia le file mu o lo mato atua. I atu no o fapena na ia le vivesi lo mato tama. Mato tuinat foi atu o si o mato atu no o pele. O Samoa lo mato atua. O au na wata tofi e tai lo watu no. Fa au penga mai le langi lo mato watua. Au na wavea ma tai lo mato watua. Kwe lau fa malolo ngata mai lau au na wavea ma pale mi o Samoa. Le kabineta le pale mene o Samoa lo mato watua. Tai o e kalesia. Mato tatalo tamai ai lo wanga le leia Samoa. Lave ina Samoa yo wa au anga le leia. Yo wa au ma whanawhana. Yo wa au alof. Lave ina I Samoa mai mala whana tura lo mato watu. Pui leo lo watu nuko Sam. Amnuia le nei atu nuko New Zealand lo mato wau ma wai lo mato watu. Whawai me umai ate oe lo mato tua. Rata foi lea au Australia lo mato tama. Ia iau whamuianga lo mato watu. Ao le vi ingai foi matu mau iate oe lo mato watu. Ai whapeo matu ai le au paia. Amen. Amen. Hallelujah. Ya toi whapa o leo lau pati. Hallelujah. Ya ka pena lo loto. Ni tai au. Tatou te oa I le mamalu o le atua. Tatou osi ngā taulanga I luma o le atua e ala I lau vi inga o lau taulanga na te pena mai le nei vai asu. E te sau e ave I lo atua. O le mei o tatou manatua o oe o le taulanga e pa ia I luma o le atua. Fia whaitau ina leo ni soa fionga le atua.
Ia e tā pena i nai tātou le nei tai au. A tātou sa au ne o si tau langa I lumo le atua le nei tai au. E pero e wha se fulu maleono e wha pealo na whaitawina. O le mea lea ia tātou wha lata tuai ma le wha malosi. I le nofo alii o le lofa tu noa. Ina ia alofa ina ai o I tātou. Ia mawai fo'i le lofa tu noa e fesoa soani mai I o na aso e tatawai. Amen. Lau taulanga le nei tai ao, le taulanga tātou te whalata lata ma le wha malosi. O amea tātou te maua mai lo tātou whalata lata I le tua. Ma le wha malosi le nofo alii o le tua. O le mea mua. Ina ia alofa ina ai o I tātou. O le mea lona lua, I le whai upu lava le nā, ia maua ai fo'i ei. Le lofa tu noa e fesoa soani I ona aso e tatau ai. E lo oe, e mawhai ona tā ofi oi lo vai. Mawhai ona tā ofia oi lo walu le mamalu o le atua I lo le lava. A ofionga le atua e tātou whaalata lata ma le whaamalos. Tātou te maua ai, ina I o tātou maua ai lea lofa mai le atua. Le ngata I la, I le nā, a I o tātou maua ai lea lofa. Tu noa, e fesoa soani, I o naso e te tau ai. Lea lofa o le atua, ia te oe maa. Oka se alofa o le atua, whai mai tā vita I lana salamu e se lau ma le tonu. Na wha atonu ai lo nā nganga, mai lo ua nganga e, wha manu I a Iova, I lona suafa pa ia. Lo ua nganga e wha manu I a Iova, aua ne ngalo se me tasi. O ana me alofa, le atua whai me alofa. E le tataua I ona tātou whaafitai. Sau ai ma le lisi o me alofa le atua. O le na whaola ina lo wola ai le tuunga mau. O le mali ai lo manao I mea le lei. O le na whaola ina o ai le tuunga mau. O e mawhauwhau ai alava oi. Mawhauwhau ai alava oi ai le alofa le na o le atua. E le tatau ai ea ia I tātou sianganga o si taulanga. Sianganga whaafetai le atuanga le leilea. Oka se atua I nā ngalele. E te mawhauwhau, wafia ni mai, o e mawai, ai te whaalongo atua, e te maua le malosi le aso ma le aso. Wafia ni whaalawe te tau wai ona e maliu, a olo o lawe ai le atua I a te oe. Wafia ni mea le lei, e te vai e tutonu o lo ainga e tele ofia ai e tele ofia I. E le tatawai e ia I tātou le anganga whaafitai. E lo o ta mai ua whaafitai. Pese le le anganga whaafitai le tua. Le tua whai mealo. E lo o ta mai. Pese ma le anganga whiawhia. Pese le anganga whaafitai.
mātou ainga. Whaftaira whamalolonga. Yo mātou mātua whaleanganga. O mātou ainga, o mātou totino. Mātou e kānesia. Whawhitai tēle tama. Whawhitaira wangalelei. Whawhitaira malolo ino awauna. Whawhitaira manolo suafa Yesu Kiristo. Lord our God,
magnify your name. Tanga mai lo loto fane ne atu ia te ia. Hallelujah. Yo e tama e pa ia oi. You are worthy. E ifo atu ia te oi o me umana e fai. You are holy. You are whole. You are whole. You are holy. You are worthy. You are worthy. E ifo ya te oe o me umana e fai. E tōtu tuli o tuli vai uma ya te oe. E whalologo ia te oi o me umana e whai. You are holy. You are worthy. Yondola mamasia na mwasi. Wangalile. Yes, Lord.
tama. E malia ia e mātou. Lau lava pule o le pule I le alofa. O le anga le lei lava oe. O e lava le tua e pa ia lava oe. E mamalu oe. O le o singa taulanga le nā lau whanau I o luma le lei tai au. Mātou tu ina atu ia te oe o pelenga mai o mātou loto se o mātou wosi ai se taulanga e pa ia I lungo. Au tutula I lau whanau ta mai o luma le nei tai au. Me e si la fia ta ma. Tangata malana osit. Langa osi nā taulanga ia te oe. Mātou tuina atu I a te oe. Ia maua lunga. Ia maua lunga. Lo lava suafa mamalu lo mātou atu. Awa oe o le atua. O le atua o le alofa lava oe. Amnu ia I lau whanau oe wa tutulai o luma le nita. Oe wa tutulai lo mamalu lo mātou atua. Oe ta pena ina foi famnianga mo lau whanau. Oe foi o mai moa mai ta maa. I le nei tai au. Ia o atu ia I ta mā. O whamlianga lo mātua tua I la whan. Whau au o whamlianga nganga pa ia. Stonu o le nei e ka le sia. Toi sauninga ta mā. Toi o le nei aso. Tai oe a nganga pa ia I tua I sauninga lau whana. I u nei sauninga fo iatu le vi inga ia te oe. I lo lava suafa Yesu. Amene. Amen. Ya, ole o lau pati. Na e alala mai le ilalo whatalo fa se au yo au tafa. Ona e alala mai le ilalo whaftai wha malo si taulanga. Lumo le tua nei tai au whaftai atu tātou team. Au whaili, mo le ngā luenga whailea. Vaiaso, malea vaiaso, wha malo, ngā lulue mo le wana awina. Ya, se avanoa le lei e whawheiloa I atuai le aingo le tua. Tele se whawheiloa I le nei tai au le nganga whaftai. Tātou mātua whaleanganga. Ia posunga foi le apostolo ma le whaletua whamalo. I ia le atua whaftai le alofa o le maleanga le lei o le atua pe ona whai atu. Te le se whawheiloa I le nei tai au le nganga whaftai le atua. Ia ono o lana whamalo longa nei o tātou mātua. Ia maua e awa noa I le tai au le aso ma le aso. Tātou te osi taulanga whatasi ai mai la ua. I lumo le tua ia whawhiloa I ma whatalo whatu ia te olua mama tek sunga fo I apostolo ma le tua ia whawhiloa I atu sunga I le awa so soani ma le tua alu ma le mana si lia la e tala peches ma le tua ia stela peches whawhiloa I atu le sofa manu malo tatu wario Yesu Keriso ia whapefo I le sunga ia asi Isaia ma le tua ia tausiva Isaia ia whawhiloa I atu Suafa manu malol tātou walio Yesu Keriso. Ia, whaatele le whaatalofa. Pa io le aingo le atua I ona tūlanga whaalupea. Ia whaatalofa ma whaafeilo ai atu. Se fo I o matua o lava I seo. O I titi tutonu le nei whale. Ia o ai fo I o lo tau aveina le mea alofa le atua. Ia whaafeilo ai atu le suafa manu malo. O lo tātou walio Yesu Keriso. Whamnu ia tele le atua. Lau, o si ngā taulanga e maise o lau tāpua inga le nei aso. Foi se tem tātou whalongolongo le fio ngā le atua. Anga le lei atu le atua. Whamnuia le atua. Tātou paanga mai mo mai. Tātou live le nei tai au. Ia whaafeiloa I ma whaamalo. Tāpua I whaatasi mai tātou whamnuia le atua I ate o tau. Ia o se awanoa le nei o le atu inatu I le. Whaifi au le tātou whamnutunga. Ono le suafo Yesu. Amen. o le whamantunga le suafa le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Le aso le nei se fulu whaai, aso,
taluna toe soifua manu malo o tatua li whaola o Yesu Kiriso. O lo a fio nei o ia i lona nofali i le langi runga, o lo o fautua i le tamā mo oe, mo au, mo i tatua umalava, ave se taulanga pati e whai ai le tua. E le o toi maliu lo tatua li whaola o Yesu Kiriso. Our Lord is alive and well. And He is watching over our lives right now. That's why it's always a joy and a privilege to come to this place and to give Him honor, worship, and thanksgiving for what He has done to every life in our church. Whamanuia foi le tua ia te utau paanga o le nei ngā luenga. Ia whamanuia le tua ia te utau a se fulfa ele ngalo oe, ele ngalo au i lele. Alfisiri. Matai silo fiaina oe e ke viso e ala i lo suafa. Mate o i lo e ke viso lo ingoa. Te ioe iai. Alala me ke ngofo ia ele ioe o ngala ke masasa. Si ole anga le leile ole tua. Fa me ke viso o te loa i ngoa o au mamoe. O mena tauna i roa ile o oe o le a foi nei ele na o se mamoe a o oe o le ateli o le atua. Fa me ke viso o ana wo. E te fia wo ia Yesu ke viso. Ia i loa la ia oe o le wo ke viso. E te loa o le tono le tuspo ia. It's all in the word. You are a friend of Jesus Christ. Why? Because you have confessed Him as your Lord and Saviour. Ele avea oe ele avea o se wo ke viso ona o tau mai le lotu. No. E ta ua oe mau o wo ke viso ona ua e whai atu ke viso o te ofu atula o langa mo oe. A fio mai, ma e a fio te tonu ia tia. Ia na fio mai lo leo ke viso, ma fio te tonu. Ia te oe ma. Whamantunga whetala ngai ke viso, mai o aso uma tō te a ai i le nei ipu, o ai le ipu. Tō a ai le nei a reto, mai inu le nei waina, i au tō whaia lea, ma whamantunga ia te ia. Ma i au tō whai loa tu fhoi, loo maliu, se i o ina o toe a fio atu. So o le tae ao le nei, tate tue mana tu natu ai lea, i le anga le leile o le tua, na awina mailo na alo i Yesu Kiriso, ina ia le whano se tasi. O se tasi ua whatua tua ia te ia, ma ua awatulo na o langa atua ia te ia, o ia lale na i le whano. Ai a whaina i le whano tangata ua whatua tua ia Kiriso, o le whesili la, whea tu la i mai ai le tangata e le tari tonu ia Yesu Kiriso, ma le ola mo Yesu Kiriso. O le tari e le whaingatana sa ilia, e whano o le tangata le nā. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and His name is Jesus Christ. And God said that whoever believes in Jesus Christ, my Son, and live for Him, he or she will never perish, but they will have everlasting life. O inai te tauna i loa i lea, o lo soifua mo lo ua langa, a o ina te me o mai le oti mo le maniu i ati oe mau, ta te o sao a ina nofua li i o le atua. Aua nei whaase se ina oe se tasi, wha me te le i loa le me te alu i pe ao ina i oti. Don't allow any people to deceive you, because God has spoken. O lo mo mau le fionga le tua Ioane tolu, Ioane evanglia mta pe tolu fa pe suma le ono. Mai fa mai fa la fionga le tua o le tua o te mata i la upu ina ia fa tau ina mea e a wina iai ma ia manuia foi le me ave ia le upu lea. So le tae au le nei, o le tae au fa manyanga, a wina kong kako popo. Ane popo e wakako manuia. We are applauding because we know who we are. It's a blessed morning. Like the word of God is reminding us of who we are. So a 5 foot tae au le nei o le te ia te le italia ke viso e vea malim faula i lowo langa.
Po le mea fo isa ikalia o fo si mamao o le tai au ne te tue fai ai le lenga mai. Le aso ne te tue whala awa tue ke viso wha mangalo mai au. Ai tue fio mai ma e fio tonwa te ofo atu lo langa ia te oi. Mea nai wha meke viso fai ma wha mantunga. That's why he's actually instructed us. This is an instructions. Do it in remembrance of what I've done. So o le tai au ne tue wha le lei ai lea o lo soifua mo lo langa ma Yesu ke viso. Awa a whai le tue wha le lei le aso nei. Ngā o mea ngaua, mea ka ua. Are you with me? O te whaonga ina le ngana e mala mai tātou. O le wingo le mea ngau. O le ai te sau I, ai te le maua whamanuanga o le malo le tua. Are you with me? Ma whaanga nai te vai e wingo tuspa ia e whaonga. Io ane tō sumalono, au I la tō umalava. Na te lia ke viso lea, mai e le whano. Ai maua e la tōna le ola e whawau. So le aso le nei, laua iei lo ngoa le ola e whawau. Ai se a langa laua mone mau mai la fionga le tua. Ma fu anga fo na lenta tu iei I vai aso le lenta tu wha manatui nai le ole. Le aso maliu. Te wha le fifia le upu le e seta le anga le ole se upu ke visiano le upu na. Me upu na mai tangata soifua. Ma ole e seta mo me o tua o tangata soifua e le ole tua le tau tapua ia. So ole aso maliu. Na maliu ai ke viso mo oe. Moa. So ole la mo ye luma nei le whailonga le ole tino ke viso. We have the elements representing the body and the blood of Jesus Christ. Wa manino upo ke viso. Mana tunatu ya wa onga Ioane evangelio na ta opoiono. Fa mai o se ai lo tino. Le areto lea. O se hinu fo I le ipu lea. Fa mai e ui ina oti ia lea. Ai maua ia le ola e whavavau. O ia whainoa me tau te oti uma. A le wingo le upu le fa mea wino. Oti ai maua le ola e whavavau. Wa whai loa mea ke viso. E le tutusa uma le oti o tangata. Are you with me? E ia le tangata e oti e alu I se ori. A le tangata le fa mea ke viso. E ai ilona tino. Ma inu ilona toto. E oti ai maua e ia le ola e whavavau. Ka tue whatasi e na. Alright. Ka whai koe popo nei ai. O wale popo walanga. Pire lopo whenga I roma whau ke mingai. Wasa kaunga e whapakahi. I lo wahenga lea. So, o ia te wama e lo lea. A e tue. A e tango lima I lea whai pe tau a aoina al upsa ona. A e tau a aoina le tino ke wiso. Ma le ipu o lona toto. Ia e lo ina na ia te oe le ola I le asole nei. Are you with me? Are you with me? Hi, Tawila. How are you? Good? All right. Ka koe whatasi. Alele. Olo I eile nganga pa I o le ni ina men nei. And he moves within our midst. Mea na ole e a fo ne tau fa umi tu ase fa matalanga ina ia e loina. E ele te me umai le te fiu sa ili le upulea. Ai tatou te le tue maua. Le uta tue vai teimi nei. Mea na ole e taua na ua tuai lava ia te oe na ia wa I mai lo fina ngalo mo talinga. I le upulea wa o lo manuia lea. Fa me ke viso o le ipu lea. O le ipu o le whea ngai ngā fau. Wa aile le I winga o whetalai ngā ke viso. O le ipu o le whea ngai ngā fau. O lono winga o isi whea ngai ngai tū atu. O le ipu lea o le tino ke viso. Wa le toe au ngā. O le winga o whamtalanga ina. Wa le toe au ngā paseka ia sa whaia e iutaia po tangata e Peru. Paseka ia sa mai whea ngai tuai. Langa le ua whio mai ke viso. O ia o le taunu unga o le paseka. He is the fulfillment of the Passover. Are you with me? Le lau whai mai ke viso I. A whapena ana e taliaina. Le ipu leo lau toto, o le ipu leo le whenga fo, o lono winga, o le tai au whai nei, o oe mau, o tangata o le whenga lea, lea nā lai nā alu ke viso I lunga le sa tau. Ba ko anga whai lana, lai tala noa I ke viso matama, ma nganga pa ia, I lona no whali I mo I tātou, e tātou te maua le nai le roa mai valu, tolu ma le tolu whā. Lai whautua ke viso. Every day he is advocating on our behalf.
And therefore you can see the faithfulness of your walk in him, that when you die, angels will take you into the throne room of grace. And no fali po le paratiso o le tua. Are you with me? Are you with me? You don't have to wait for the rapture. When you die today, you will be there. You will be the first one that will be raptured. But mele fiona le tua no mo le tu mai o e na oti o ya ke visa va vai winga upuia. E oti uma te lo tangata nga o e oti o ia ke viso i o lanto wolanga. E leo tangata na oti o ia le lotua ke viso. A o e na feoti o whapena o na ola ma soifua e tusa maua o ngā la fionga le tua. Wow. O e fia o e sau tai au nei. You happy you come this morning. Ta mawhawhitai. A wā matou tala noa i lau tino ma lau chocho. Matou te langoi nei na o nā e te sila mai. Ma e wha mautuina ia i matou le tai au le nei. Le moni o le osi ngā whea ngainga le nei. A wai lei se pepelo i o whafonga. Ta mawhawhitai. A o tala noa whaatasi mo lo matou a inga tapua i nei. E o matai i lunga le Isaia 5:5. Na e whetala ia i nā. E le fo i fua lau upu lea. O te langona lau tala noa ia Yeremia. Ma ta upu mua le whai upe suma le lua. Na e whai ati ia Yeremia o au. O oe lea tama. E te sila ma e mata e lau upu lea. Ina ia whaataunuina. Pe whapena o na ngalue. Ngalue mai leo lau upu lea. Ia nganga mo matou loto te to tasi whamanuia fo ia i latou. O lo matou tapua i whaatasi mai matou i le tai ao le nei. O tau ia he tapua i mai le taimini le whamatunga. Ma ai sau fasi whalawa po sau fasi masi po sau a reto. Ma ai ma sau waina vai pe iese i puvai. Ia na vai le tatou talia whaatasi le tai ao le nei. Tula i tatou ti. Tala tatou ia. O le atu whatuwha i natu. Mana tua winga upuna na vatu. Whamai a o e talia lona tino ma lona toto i uina oti e maua e lantole ola e whavavau pe ola pe alava. O le ipo le whenga inga fau lea o tātou o tangata o le whenga inga fau. Team, let's worship him. A le atu whainatu le tātou a reto. Ma le toto ki viso le tae ao le nei.
po le ale maunga mawalunga, o le ale vanu mawalolo, e le mawhai o na lilo i le toto le mo le tino ke wiso. O le ale mawalalo wa o iai, ia le oso wha ia le fili, i o tato wolanga, e mawhai e le toto lea, ma le tino ke wiso le tae ao le nei, o na wha malo lom, wha sa o loto ia i taua. Hallelujah. Tatu te lia I le anganga whaftai. And see the power of that covenant operating in your life this morning. Hallelujah. Whaftai Yesu ke wiso. E whapei ona e malele ai. Le se fulu wha aso taluai. I le afiafi o le paseka ina. Le asa whareile na e tu ina tuailo soifua mo I mātou. Whapena le mana o le upu lea. Le upu e le mawai. O le mana I le mawhai na ave e sea e se tasi. Lea ua mātou manui ai. Awana e whetalai ia mātou whaia ma wha mantunga. Mātou te manatu ai lea. O wha lava lava. O ti ngā mo mawhatianga. Sa e tau aveina ai o mātou tangata. O mai. O so whainga le fili o mātou wolanga. Na e whato I laloina I lunga o le sātou. Mea lena e malele I lunga o le sātou e le vā o le lalolangi ma le vāni muni mo ua tau nuu ua whai le nā mo I mātou. Mātou le mafuanga na e tau wai I le vāni muni mo. E whai loa ia I mātou. Muli ane. Pe a o ina o mai le tala le leilea ia I mātou. Ia mātou manatua ina. Wa e whaamanuia ia I mātou. I ova lea tua au le tamalo mātua I whaoro ke wiso. I manuia umai la lea nganga I le langi lunga. Mea lea mātou whawhetai ai lea o I mātou. O whanau o le manuia. O whanau o le malo. O whenga uma o lau malo lo mātou atua. Lea wa mātou manuia ai le tae au le nei. We are a new generation. A new family. New people. For today is a new day. Awa le aso nei o le aso fau lea. Ia te oilo mātou atua. Mātou te langona ai. Le vala awa Yeremia ia te oi. A wenga tolu lua furulua lua futolu. E fau loa lofa tunoa. Ia I mātou I lea tae au ma lea tae au. O lo wanga le lei e le ma vai lea ia I mātou. O lo fa maoni e fa vavau lea. Wa manuia ma ta fale ma inga uma lava o le tolu tasi tolu Sidon Avenue Emmanuel Christian Ministry I Papa Toitoe ona o au malelenga ia lo mātou atua wa manuia I foi a mātou paanga mātou te osi tau langa fatasi ma I mātou lunga o le nei lai a o e foi ia o le vi inga le whamanu ma le whanetanga swafa I sikivisa tato ala langa ma whape atu awa se tau langa pate vi ia ai le atua pa maoni le nao le tua tatou sauni mo le si vaenga o tatou wosinga taulanga tatou atu I le tua le taulanga o le malosi o le tino ofo I le li lau taulanga tupena e maua I le nei vai asa ya o la lau fuafuanga o lau fifilinga ave malau mautinoa e talia I le tua mtu e whamanuia ia te oe it's time for our offering. Whatever you've decided to give to the Lord, give knowing the Lord will bless it and He will give you an abundance much more than what you have given to Him this morning. So if fire ilo loto malie, male me te langona ina awai wha maoni le na whai mai.
a tātou a watu ia te ia. O ia, e whapenano ia ta tala ina pupuni o le langi. Ia, ma whamanuia mai ia i tātou. Aleluia. So e ngata lau tau lango tua ina i tui runga. Maua loa ia na i tū lai mai loa lea e. E ave nu mo le li le tātou. Tau langa le tae au le nei. Usu mai tātou pesa. Ave le tātou vi inga. Tātou whane ne ai le ni. Tamai ai lunga o lo mātou a inga tāpua i nei. Au whamanianga i e le malosi o le tino. A wawa te totasi i mātou umalawa le ngata ia i mātou o lo ia i nei. Au isi foi o lo osi taulanga sao atua i ate oi taulanga i o le malosi le tino mai o lātou whale whaingaluenga. I ai lunga ia i mātou au whamanianga i a tamaa. Awa na mātou tala noa e ala iau malilenga. Nai whetalai e te mata i lau upu lea, ta mā whawhetei tele, o lo e mata foi. Iau tulenga ia e winga i le whoa i mātou te vatu a te o le malosi o mātou tino. Mātou wala auta mā, ta tala e lau fio whai to toa nai pei ona e whetalai ai. Ma e sa saa mai lunga, ia i mātou malawa. A osi atu le nei taulanga. I lo mātou whātua tua mana o mātou talitonu i ate oe. E te le tu mawaenga i au malelenga mau upuia. Nā tau whaua le mwhai o na osi taulanga i le vaenga. Mātou walauta mā, wha mafuaina e lau fio. Le whatu e a mata ai foi. O na whapena na nātou maua se mea. E a watu i ate oe tusa malo walofa malo wangare le. Nā mātou te talo le lo mātou tua. E ana suafa i sikiviso. Ai tātou alalanga mwhape atu. Aleluia. Au se saulanga pate vi ai leili. Aleluia. Aleluia. O ko koe whaatalofa i lea mai ele upu. Ia whaatalofa tu mbalo tātou e galesia. Ua koe wala awinga whaapose. Ia o te tūra i nika. Ia o le mitanga le leili. Tātou atu le mamalo le atua. Let's focus upon him. Aleluia. Team. Mai tātou pese.
langa sala. I la lo lea na sala. Le a ao o Yesu. Le a ao o Yesu na pai mai. O le me wo malolo ai. O le ne wa o malolo ai. Na pai mai, na pai mai. Na e pai mai. I o e na e pai mai. Na e pai mai. Le o li o linga o lo umananga. Na tu lo loto. I o e a o ilo. Na pai mai. Wa o malosia. Tu mau fatasi mai ai na. O lo pai mai le taia le nei. Ma tau te malo losi ai. Awa o lau upu, o le upo le ola. O le upu nga lue. O le pelua oea nganga pa ia. O le pelu e sini atu lona maai. Nei lo pelu umalawa i tau whai maai o nei tu. Le upu e te vai tonu ina i lea. O le tino mai le nganga. O ngau ngā iwi, ma mea lolo po o a ano po na iwi. O le upu fole na e te mata ai i whiwhilinga o mātou loto. Ma e whamanuia ai lea ia i mātou le tae ao le nei. Your touch, O Lord Jesus Christ, brings healing and satisfactions unto our hearts and our lives right now. Thank you for your word, the active and living word. Hallelujah. Hallelujah. A fo ia ile ia te oe vi ingal fa manu ma fa ne tanga lo ma tua tua. Fetalai oe anga pa ia mo I mato. Reveal your will and your purpose, Spirit of the living God, into our hearts, our minds, and our bodies right now. We pray. But to you be all glory, honor, worship, and thanksgiving. And we all say, Ave se sta la pati fatta ye le tua pati mo le team pati mo le team a fa pena na a fio mai lang pa fa tele pa fa ye o nanga ya le vi inga ma fa ne tanga ile li. Hallelujah. Hallelujah. Pa fa tele team. Ya lala mai ma oi le nga upungu. Hallelujah. O lea tātou te iai vai aso o pōpua ngāsa iai ro tātou wali ona o oe maa. I nā Samoa mua o lea sa tonu ale na o le masina le nei o lea sa tonu ana o le tuetu. The first Sunday of this month was the Sunday we celebrated the resurrection of our Lord Jesus Christ. O tala fia na mo tātou. E le oni tala e whapena ona na laungaina I tu tonu o whalesa. A o le tala moni, o le mea moni lava na tupu, ma o le mea o loola e o mai le aso le nei. Sa tatu iai le la sana o le savalinga sa tatu iai. O le ala o le tuetu. O le aso sa neo te fia tala no ai ma tātou I le ala o le tongiola. The pathway of redemption. O tātou mata upu te ane o la tātou wawa ai lea. I le sava linga leo langa tangata, leo langa le tangata, ua whanau fowina e ala ia ke wiso Yesu. Ma ua avea nganga pa ia mo lato te iala, mo lato te tai, mo lato whaiaonga e te iala ina o lato soifua. Awa o le winga tonu le nā, o
o le paseka muli muli male to tuo ke viso Yesu. Because that's the very meaning and the very essence of the last Passover, fulfilling all the promises of the Old Testament. And the resurrection, we're going through the newness of God in the lives of all people, men and women and young people and young children who have heard the message of Jesus Christ and surrendered their lives unto Him. Awa o le mafuanga le na o le paseka le na wa uma ino le wa tau nuu uma folanga ma o onga whenga inga tuai. Mafuanga nan whai mai ile nganga o le tua i le tusio e Peru. Whai mai e Peru awa tau te toi fo i le whenga inga tuai. Awa wa sini atu ke viso lea wa iai nei nai lo Mose e sini atu Yesu ke viso lea nai lo profeta. E sili atu na ilo angelu. E sili atu na ilo osi taulanga sili umalava. E sili atu na tfoi. Ia ila tau na. A le whenga inga tuai leo wa wha taunu uina nei ia ke viso Yesu. So o vai tau nei o tatu e nei peo tau sanga nei luafe lua suma leono. O le upe la ngaina o Yesu ke viso. O ia o le ala. O ia o le upumoni. O ia o le ola. O le whenga inga tuai e whaamatalaina le moni mau a le atua i soifuanga o tangata na ia whiriwhiria. Te mnau ai te puea mai le winga o tatou savalinga le tae ale nei. E moni mau ke nese ia malaki i le wha le tonu o soifua o tangata ia na whiriwhiria e le tua pa mai na whionga le tua o ona tangata. A ua e malamalama i le whenga inga tuai wa e malamalama ia ke nese se i o ma ia malaki. O tangata ia na alalanga wha me o lantou o whanau o le nuk o le tua e le i ola i tusa ma polo inga le tua. Are you with me? Tato e whatasina. Te manau na i e pu e wingo tato savalinga le fiafini na i e malamalama i le tā ua Yesu ke wiso i lo soifua ma lo uolanga. So that you will know and realize without any doubts the importance of having Jesus Christ reign within our lives. Amen. Secondly, to receive the Spirit of God who will bring all the secrets of the kingdom of God in our generation into our lives. Lona lua, ia etaria ina ma e ola ia nganga pa ia, awa o ia le na te au maia le fina ngalo le tua, mea lilo fina ngalo le tua, mo oe mo au, I vai teimi nei wa tatu iai. O le au ngala le o tuspai pe whai mai le fionga le tua salamu salau, suma le iwa whai upe salau ma le lima. O tuspai ia o le sulu yo tau vai, malamalama yo tau wala. Malamalama no la pe tatu vai yo lango tangata Israel, we will understand the life history of the Israelites people. No lato tau tuleina ave le tua, manuia ia ina tau ia ina, ae sa lato te ena le tua. Se e mu lo le lima pe fa pe na ona fe ngai mo fa fitauri fa tu atu vala au fo ile tua ai o I ta fa ta ile tua le o le tua le na we feta la ia ta to I papa to nei fa mai o ia e le liu o ana nafi o nei e o le fa ba ta te fa ta ia la le o le tua le o le tu ma mo ta to a ia e lo ina I lo so I fu ma lo wolanga ia fio ke viso le te tonu ia te oe, ma fio ngang pa ia te ina oe, a whaia lea ina o mea whai fuata to wasinga taulanga. Are you with me? O le whesiri ai sea, leanga o leo malele le tua. It's all in His Word. Le te tonu tu spaya, e te leto e tau sa ilia se si mea. E lema whai foi ona e suia, e lema whai ona o suia, a fionga le tua. Are you with me? Are you with me? O lana mafuanga o nei ya o onga. Ina ia e loai lea ona e whaalangolango I la fionga le tua ma le tuspa ia le tua. Masani no whaiatu yantanto, te toi whaiatu fo iate oe. A whai o oe se tangate te le fia e te whaitau le fionga le tua tuspa ia ma esu e sua ia ina. O le tūlanga le na o nai wha le tonu ai lau soifua. Are you with me? Mafuanga le na mai le upu. Mo mori mai le ngang pa ia le tua ya Paulo ia Timoteo o Timoteo fai fe au
mo moli na mai o tuspa ia umaia mai le ile ya Mateo se io ya falinga na au mai le tua e a o tangata ele ngate na a ia yo lango tangata I meta tau na ola ma soifua e tusa ma le fina ngalo le tua e fa poto I foi fa sino I foi to ta pena ina tili ai lea e a nganga pa ia o tato wolanga o le whenga tuai o inai wha matalai me na whaia le tua I tangata na ia osi whenga inga malato ina ai sa wha pena na lato whatala tala noa ma lato le talia ina a fionga le tua na ia ia lato. Are you with me? A wa le tato te malamalama ina le whamtalanga le fionga le tua ina wa uman malaki se I o ma ia Mateo mo tua mamawa le nu o le tua. Are you with me? A o nei la le tau ke tulmatai ala ia le aso maliu. A wa o oe maule mafuanga na maliu wai ke wiso. O lau fautuanga mo tantou, e le leilo tantou malamlama I tala, men tutupu I le soifua ke wiso. I le paseka, muli, le mea nalua I lunga le sa taulo, lona toi tutu, toi soifua manu malo mai le tuunga mau. Na le mawhaia tuunga mau ona ta ofi lona tino pa ia. E le leile le ta le iloa o tala na ai sili ai ona ta ola I fe au o nai mo moli mai e tala na. A wa a whaina na tai lo tala na e ta te le iloa le winga na la ina toi soifua mai ke wiso mai le tuunga mau e whaia ina o tato wolanga. Mana tua nalan toi tu mai ke wiso mai tuunga mau e whai loa mai ati oe mau o le ua nau e ola mo ke wiso a ho foi lai na e oti e tu malo ma liu pe te pe wai po la ngangana e ave po a whalo longa upu tato te ave ina e le whapenana na sui al fina ngalo le tua na oe ai te dia ke wiso mo le tu sa po lanto tu lei. No matter the struggles we go through in our walk with Christ, keeping on in Christ Jesus, because He will never fail us. Nate le tu la fa ia te oe ma e manu ma lo lava ma manuia o tato wolanga. Are you with me? So I te wa vai le a o la na yosi e o mai angelu ave oe. E ala na o mai sa le upule langa sa wola mai na se la fa longo tangata na yai. Fa mai a o na yosi na no fa le la lo tu na mau a wo malama nei la fionga le tua so o sesia e ola mo Yesu Kristo ma ola ya o ongal tuspaia ma ola te inga le ngang paia a o ina oti na tona e o mai angelu ave saoa I the paradiso. Are you with me? Are you with me? So o I te vai ele o wa te fatal tali mo sitianga a o malo tulanga la oti loa o wa te fefe le oti e alanga fe tanga te oti langa la e ola le tantonunga lea a e oti te alu I la tunga mau e te le lopo fe me te alu e pa e oti. Are you with me? Are you with me? Fa mai Paulo o lo wati o lo manuia lea a wa o lo wala wa ya ke wiso lea e le fe Paulo le oti sa ia nau le oti fa mai Paulo ai onga o do papato to 31-33 Sidon Avenue Emmanuel Christian Ministry o ko nga ala ngo wala mo no fo ai nei. Are you with me? Are you with me? La utala na fatia mam a o na so kala o mo ya ko o ke kangi mo wa le la mo lang do ke fa kali mai inga a ia e ola mo le ile mo ola mo nga pa ia ko le alfa kala me ke yai o wala ve se o mata mai le ile na a wa me moni ata to lo le fa va e lese tala fa ngongo le tus pa ia. Are you with me? Ma fo angana vai na maliu ke wiso to so fua mai I le tunga mau la so sa le o fatu was full fa nei yaso ai le maliu ke wiso alu le lang maliu ke wiso to a fio le la lang ele fe wa le la lang ai sa ia mafuta mo na so ele o aso uma foi ai a fio le lang to sa le mafuta mo na so ile fa se full waso. After the resurrection, Christ visited and met with disciples from time to time for 40 days. Fasili Aisha lava na toe no foi ya ki wiso ma toe sau I ona so oia.
Ona ole manato ke viso ia Emmanuel Christian Ministry Papa Toitoe. Ile tato savalingan tato savavali ai ile pole na ole paseka. Sa au mai ia tato ia le Ioane Evangelia ma tau pe suma fitu. Fai upe lo se fulu. Lo futasi lo fulu lima. Na o fai atu le ia tato ina o ma ta upule na o nai fai loa mai ai Papa Toitoe. Emmanuel Christian Ministry Papa Toitoe na sila fia ke viso ile aso lea po le afiafi lea po le polea o le paseka man tuan mata opuna suma le fitu Ioane o lai mori mau ke viso le pole po le afiafi o le paseka na fatu lea o nai eita tou ia ina na fa mamalama fo ia tou wa fa me ke viso na tama o te le tatalo na o la tou nei la tou na le au so o le o Yesu ke viso au so ona tu sa fa nga ina mo le mau la fionga le tua le se lau lua se fulu lea na muli ya ke viso se io o lava i lona oti mo lona tu mai ta te fantasi la fa mai lona ke viso ile Ioane Evangelia na suma fitu al fai ope lua se fulu ta mau te le ta talo na o la toia ai mo i la to foi o le a fa pe na ona fa longo la to mau ma muli mai ia le ia cha no faturo le o nana il tato ingo i tonu ia na o ina tva va fa maoni no na fionga le tua whatever no lotu na o ia lotu na sa o lotu pope o lotu la mosa ia foi temi sa o ia le OG ia na ai ina ua o lotu le tuspa ia le fionga le tua na o loina no fa maoni o le tua ma me uma ia me tusia tonu tuspa ia le ma me fola na so se tangata e ola mo ke viso ma ola e te inga ngang pa ia mai tau mai mea ia o le ta ua ngang pa ia o ia na fa mautuina lo vala wina ma lo fa aulaina ma lo fa na fo wina ma lo fa na fo wina ale ia ngang pa ia yo tato langa tu sa po o tato te lia Yesu ke viso e tau tu le ia tato bolanga na wa mai fa ia tato fa te inga o yuta le se kara fa me ke viso wa vala wina fa ala ina o ai le o to uma ai la sa ye le fo ne le tau le sa fa nga ina ngal wenga la wa moni tu spa ye na o le temina fa pena ona ye sa ye ke viso lunga sa tau o la fa sa tau ke viso ala fo wa lu yuta se kalaria fa sa tau ia are you with me the faithfulness of the word of God awale to sineina o a foi no lo se fua mo ta to langa I me au mai isi tangata ai fa longo I me au mai isi tangata po o fa ya onga po o professor po o fa fe au alu la fionga lan tua to sa ilim fa maunia mai ina awone ta se ina ta to fa ta o suma fa po suma le lua e ye le awala wa manatu tangata tonu masao ma le a lona tonu unga nga o mea ngau o mea ngau e whanau ai. Are you with me? Leanga le mai leo le tua I ate oi. As I am sharing, whanalongo lea I upu ia ma maui o te whaongaina, ma e mata le ia o mata wha lea nganga. E ma whaina e wa ai ina I me tupu I ate oi, pe a whai te ngā wai upu ia o te whaina tua I ate oi. A wai le ise se vau ia oi, mai leo lai whavavau po le parateiso a foi neo le langi pe ai fa pena ona e ola ia fionga ia le tua are you with me all right tatu wo tatu mata upu ole pathway pole the pathway of redemption ole ala ole tongiola mantur wing ole upu ole tongiola na au mai ke visolona soifua ina ia e ola Christ gave his life on my behalf so that I can live and live in a life of abundance. Na mai ke visolon so fo ia te oi ina ia le ngata e te ola ai a e te ola foi I le manuia tuloi. E le pepelo ke viso I le tau fa se. Ia si ke viso ia te oi. Tato wo I tu sio ngaluenga mta upu mua fai mua se yon fai upe valu. O tato sa valinga la lea I le ala o tongiola. Ina ua uma le toi tu. O mea lai ana tutupu.
ina ua mai ale toi tu i le tala le a luka mantua luka tu sia le tu sio o ngā ruenga so mata le tu sia luka o nai toi wha au le tu sio ngā ruenga ia le tala luka la sa tu sia wha evangelia tato e fatasina it's a continuation of his gospel. There were ya mai no tusio a foi no ngaluenga so la tava va aila I meia na tupu ina ua uma le toi tu fa se fulu aso le na toi fa wa ye ke wiso ma il va le langi ma na so ina foi te va vai ai il aso le nei o le foi ai fa wa I mai ke wiso ma tatou are you with me man tua le fa vai o le tatou sini le tau sanga le nei e peru se fulu tolu fai upe lima o te letu ua o tau o te letu lafoa I ate o tau ai fai mai fai upe valo e peru na e se fulu mai tolu mai ke wiso o au o te leli liu o ana nafi o nei e o ile fa vavau o lale winga o lono winga e fa pei ona ye ke wiso fa tasi mo na so ina ua maea le toi tu e fa pena foi ona ye mo o ma are you with me? Are you with me? Hallelujah. Ya tato fai taule fai upu mua se yod fai upu tolu. Na tato sava le vali fai upu. Media, can we have that? There's something wrong with our life. Fai taule iai fai mua. Ngaluenga, Acts chapter 1, reading verse 1 to verse 3. Ma ai fai mua se yod fai upetolu, o le ngaluenga na mua tuli matai le tala luka, ia Teofiloe. Na o tusi le na amata o na fai e Yesu, ma o awatu. E o I le aso, na ave na ai o ia, ina ua uma o na polo I atu, e le anganga pa ia, ile au apostolo e na fifilia e ia fai upetolu na fai loa tu foi o ia e ia ya te la tou wa soifu ia ina ua mavae o lona tinga wa fa maonia I fai longa wa fa maonia tele e fanga fulu po wa loa ai o ia e la tou mana feta la yatu I mea ale malo le tua so vava ye na o le taua lea o lou mana malama mo lou iloa ina o le ala o le tongiola. That's why it's very important for us to understand and own the pathway of redemption. E le ingata le ala o le whaoletanga ina ua toi soifua ke wiso ma whato ila loina le oti ma le tunga mau. Tato e fatasina. So na ia e vava ia lea sa toi ia whapena ona mafuta I ona so ia e le toi mafuta ke wiso le lalolangi. Are you with me? O ina te vavai winga o mau yo te vatu ya te oe. E le a fio me ke wiso a toi fio le lalolangi. He's not going to be in any other churches. No matter what name they are. E le toi fio ke wiso I lotu. Ai a fio I tangata lotu. O tangata wa ofo atu o lato o langa mo ia ma ua lato tangata fo ia wa lato te ina le anganga pa ia o le atua le anganga pa ia o ke wiso e fa pena o na ola I o lato o langa te tasi. Are you with me? Malama lama ilo le ungo le upulo le tongiola e le ingata ina a leo te sau ke wiso e fa mao nia ma ia te oe ma ese le ta ua o lo soifua ma lo a inga I ke wiso lea ma fu anga leo le nau mai ia tanto papa toi nei ia mamanui ai foi mai o lo tato tapua I fantasi lunga le live le I le fa maoni o le le ki he's not just any person he is the Christ the anointed one of God and our Saviour e te le ola foi de upulea e te loa e fai tau tuspa ia lea ai le ola I mei e tonu tuspa ia e le isa o ngā tuspa ia mo oe I will repeat that. You can read the Bible, but if you don't believe what's written in there, the Bible has no blessings for you. Are you with me? A maua so avanona ele sua le evangelia Ioana me tau po lima. E te maua ia ina le winga le whamtalanga le na. E loa foi le te apologists pa ia, the Bible
records. And the Holy Spirit also revealed to us the devil knows the word of God. E malamalama ti Apollo le o sa fati te inga. Na singa tofo le tite na man tol te min sauti Apollo fa so ya ke viso Yesu. Na fa mai Yesu ke viso a fa o la lo le tu fa ke Yesu ke viso o tusia. Nga kong ye kwa ko viso le upule tu tono tu spaiela la i lo ti Apollo. Ye ko mo ti Apollo ko fa le si fa so songa. Are you with me? Are you with me? O nai te loa ai, e loa fo ki Apollo tu spaia lea. Fa te inga lono lua. O mai le whanau al whaiwhi au le sunako. Yerusalema. O le ngōka malo seva. Ke le ka ua kua le ngu e sa wai. O mai le whanau te malo le to fitu. Ai o ta ma whai e whai le wha malo longa. They were trying to perform exorcism. A wa o mea nei whai e whaiwhi au le pope. Le exercising o a whanau a nganga leanga. O atu le ina whai mai le tala le wari i lea. O foi nei ma tomo fai e fa malolo ma tuli e se le nganga leanga mai ki Apollo e kasil ka maloa ala ulu tino ino nganga leanga o atu to fitu le tomo fai e fa malolo a fa mai ka ki Apollo po le nganga leanga le tono tanga te le to tasi o te iloa Yesu ke viso o te iloa foi mika langa vale o ya minya Paulo a o o to o le winga lo fam talanga ina e mala malama nganga leanga ya te oi. Listen very carefully. O ngai ona fionga le tua. Ina ia aina yo tanto loto ma tanto tu mau ya te ia. Te lo ao na tuli ti Apollo e fa e usita ti Apollo ya te oi. Do you know that you have been given the authority and the power to cast out demons from the possessed people? Are you with me? Are you with me? E te maua ina le tusio mareko. Mareko e sfulma le ono. A mata ma le suma le lima se o le fai unga. Mai ke family tala ke viso o ke vatu ya te o tau le pule lo ingoa o Yesu ke viso lea tau te tutuli ai lea i te moni so o nai te vavai lea o ya te o le pule na ai ala na e le whaia lea ngai ke le karikongu ia Yesu ke viso e le tonu o foi o ia ngang pa ia me ngai ke le whaia ai. Are you with me? Le ua maua oi i le aso le nei ai te whai mai ke lofa ia Yesu ke viso i karikongu kuspa ia. Are you with me? Are you with me? Lo winga na o tato savalinga nei i le tongiola le wa mai ya te o te tongiola ina isi tangata. Wa mai ya te o le pule na e fa pena ona a mai ele o le fa o tanga mo isi tangata. Are you with me? Tato ia ina. So i le te va i le tulanga me nan tupui ia ngalanga ma fa la winga na lo fam talanga i le tuspa ia lea. Ma fai na no fa tu spaia ila so atona a ele tali tonu ya ke viso Yesu ma tali tonu ya ngang pa ia e ma kwa selo a me ya ti oi. Are you with me? Are you with me? Ya fai ka pelo ku spaia wa wa ka wa pa ye fai fe awol ko ainga wa ngofo foi lo ku spaia la fa pea ya sko o ma ku ma sko ya ko na la fai ka ku spaia al kamba esa ili le mo banguia ai le lo Alanga fai ngau lo on kai fai au. Hallelujah. So kako wa ina fai upuna e tolu. Fa mai fai upuna e tolu ina fa maunia ina. Fa mai na fai loa tu fai o ia e ia ya che la to wa soi fu o ia. Mai tau mai upulea. He revealed to them that he is alive. O fe sidi ai sea. Ona ina wa soi fu mai ke viso. Na fa longo ai le au satukaio ma le au farisaio ma le au sanitarini. Le au sanitarini o fai pule e fitse fulu o le lotu iutaia. La tou ia le na famsino ina ke viso ma ave ia Pilato. Ta te fatasila. La tou na le sai ai le to ina le ma kongu o ai foi neo Nicotemo. Ma ko amba ma me le ka ko ia. Kau su an fam kalanga nga ia ko singa mai ai oi ai se mea faina fai mai tala na tou ia wo lo mo mori oi ia foi ne leo ia sa leo ina tunga mau wo lo ave mo le mau ina al mai wo toi sai fo mai wo le o ia ke wiso le ntato fa sa torina na fi wo le o ia tono tunga mau wo le to ia non tino o fai mai ona so wo toi sai fo mai o ia fai mai no le tala fai pule ia iutaia fai mai vai
Aua ko kala ia menga. A le la va ko kupe ia ke ko. O ave si kala fai wo mai ona so wanga oi lona tino. Tato wo le mate lo suma le valu su kasi su lima a uma ngape wa la vai fo le upo ngeka ya. Ngeka ya wa ka ko lo men kupule. Ele a fo ne le aso na muli wa ke wiso. Mateo e lo suma le valu su tasi ele sulma le lima. Matthew 28 11 to 15. Tato fai taulen ngan Samoa ia. Pauta wa watu le ainisi o e na leo leo. Wa ta watu ile au fai taulang sili me uma wa faia. Ona lato fa poto ai lea fa tasi matoe ina. Wa lato filfili. Ona watu ai leo tupe tele ile au. Wa fa peatu yo tau watu. Na o mai ona so o ile po wanga oi ia teia a o matou momoe a fai e fa longo ia ile li matou te fa ole atu ia teia ma fa sao ia te o tou ona la tou talia le o tupe ma la tou faia e pe ona o inai o la tou wa sala la fo ile tala i tangata i teia bo o mai lava ne ona po o aperila lua ono. Are you with me? Are you hearing the word of God? Wa vai le tala le ave ia ke wiso lea. Fa mai ele soifua ke wiso. Ba fo anga fa lana te vai lo langa o tangata Israel vai temine. Lala vai te ile au Cristiano. They're still rebellious about the gospel of Jesus Christ. Aisia ona o le tala lea. Ma fo anga na tatu mata upu ole afo nei ole ala ole tongiola, the pathway of redemption, so that you can understand Jesus died, he rose again, and he is alive, and he's living within us. Na ya feel ke wiso to tonu ya te oe. You need to believe that. So me foi na o tatou ia e a foi nei e winga fa tasi mi la langi nei po fea ke alu ia po fea te alu ia la o te alu ma ave ia Yesu ke wiso a kongi sa ulua la foi ma kongi ma ke wiso ko kongu le ko kongu o la wale lo ke wiso po fea me ngofo ai ile wa ko nga me lua ia nga kongi ko se fa mangongi la o la ko sami Are you seeing what the Lord is saying to us? That's exactly what the Bible is teaching us. I want to tell you for uma ileli. I want to tell you for no tanto time. I don't mean I'm not oily ya joima. So I wait for you. Ela kiki de mele sa ufafo. Wo fako sole e sili ko le mele e sili ko ngai lole le aso mele ngai mo ka ngafi fo io o le vao le nga sasa ngafi wa sola e kele nga keu fongua la sko nga ya wala sa ya uma lolo nga yang ko sungu lole la fo io le vao le nga sasa le afi le aso la sa ola a wo va ai le mele le vape o sole a fa la ke le lole sa o le me mo le ya ko kongu i wa fiuseli o le ola fiuseli o le Are you with me? Ale aisa. E malulu mo se di ko kongu le aisa. Wa me ngai fai le aisa le aisa mo Yo mo la le si me le aisa me malulu. O isa singa ke lo po la me le aisa fai ko kongu. Ya ka mamai. That's what fai upe family lima. Let's go to verse 4 and verse 5. O le ata te ele ina ngaluenga momua ia sa poto foi o ilantou maia ona fetala ia tu le o ia te ilantou ia le tu o Jerusalema a ia fatali le mea na fola ina el tama o tou fa longo ia te awa na papa tiso lava Ioane le vai a o tou e papa tiso ina o tou ile nganga pa ia ele tele nyaso e va so va ia ina ile ala lea o le tongiola. Le wa fai loa mai ke wiso ia ina e iai le papatisonga fou lea o te mana o tau te uia.
O Ioane sa ia papatiso le vai le whaatofu lea. Ai o iei se teimi e le o mamau atu nei. E whapena ona awina mai e tama i ati o tau le mea na ia fola ina. O le angang pa ia lea. Le whamena whamtalanga i aua tau te tuua Yerusalema. Se i o tau maua le mua lofa lea mai e tama i ati o tau. O i foi e whailoa mai i ati oe ma. Ina ia anto toa ma mawhai o na tā savali i le ala leo le tongiola. E ao o na papatiso ina i tā ua i le papisonga le angang pa ia. Are you with me? Are you with me? Ma ai le i mafu anga a mai e le tua wa onga. Pe a mai e ke wiso ma ngang pa ia le wa onga. Fa mai aua tau te o. O fesiri ai sa mea leina leo langa lai sila fia ke wiso. Mana tua foi le fia fia le paseka. Na tau fai i oe umal awali ia. Fa mai tana petrolu e li ke wiso e le wai loa le lava e ola awali awa o te muri a te oe po fea te alu iai. Mai ke wiso pira e te le loa le me te fai mai aina. A wa le fiafi nei e leto e vivini moa ia se ia whaatolu ona e whaafiti mai ia te na tupu lava. Na whaafitia i ane oie e peteru ia lona li whaalo ki wiso. Lela e whai mai ke wiso i aua tau te o. A wā a o pe o mele sa i mai le aso leo le o le paseka. Ia mantua la o le aso leo i whaasifuru aso talu na soifua ke wiso. O la lava e ia le talitonu. Fa me ke wiso o tau te o le tūlanga na tau te iai. Wa a tau wō le mea na tau te o a lea. Ngā king po o amat whai ai. Are you with me? Winga upu tau te malama ai. Ai whai mai ai whaatali. Se i au tau maua le mea lofa fo ina mai tama o ia te wawai i le ala leo le tongiola. E le ato atoa o tau langa. E le ato atoa tā moni mau pe a le iaia ngang pa ia. E papatisoina i tā ua iai nā. Me foi nai mai lo soi fuol te minei, ma sai no fai atu na. E ia so tanto e te le itala ia Yesu ke viso ses. E te le fa so ina Yesu ke viso ses. O fe sili ai sea le anga lo ia te oile le ngang pa ia le e te mo wai le o le mana malosi. E fa pena ona vei oe a vea au mana mo mau. So le ngang pa ia o le malofa tama. O le malofa e te le tau fa talitali. Paua lau me whai ai o lou wala au ia nganga pa ia. E whio mai whau o ia te oe. Nei vai leo ona tui pupula i leo mata. E matala i fo i leo taringa. I mea le i masani e o taringa. O mea le i waai i o mata. O le tala na Paulo i le kalesia i Efeso. E te talo Paulo te talo i le nganga pa ia. E whapupula mata o tangata. E whapena fwoi tantou. O le tele anao talo sanga i tutono o le malu nei. E wala awa i nganga pa ia. E whapupula o tato mata. Mata tala o tato taringa. Awa o le ngaluenga nganga pa ia. Na e loa ai leo isi me fou. Ma e loa ai fo i lo fa le tonu. Ma o i loa ai fo i lo fa le tonu. E te sila fia i nai o vaivainga. O te sila fia... Ia, le fo i fa aloalo ia. O te sila fia i fo i o vaivainga. Ma sui ai leo tato walang. Ia e sila fia ina. E tutusa uma tato i le li. We are all the same in the eyes of God. We are his sons and daughters. Ma no fatu. E ana e se sa tato ona o tofinga. Ana ese au ono lena mai ia tau le tofinga le Emanuelu o te whaiwhe awai. A o oela mau e te whaia se mea i lo tofinga. Are you with me? Pela au. Na tofia lo whaiwhe au na o sa ili le ri. Ma fu angwhala leo ma whaia no tui i. Ma o na o sa ili ia i mau i o le fionga le tua. O la wane te talo whai so i le li. That whapupula mai o mata. Ina ia o loa mea lilo la o fionga. Ta tala o taringa ina ia o langona ina lo si fonga i so se teimi o te whaitau o i lau tu spaia. Wa o wha maune ina le moni o fionga ia le tua. O le mea lofa. O le ala tonu le nal tongiola. So a whaia o mai nei e te le italia ina le angang pa ia. To e mawhau ia ina. O le mea te tauna e whaia. Ta tauna italia ina. You have to receive the Spirit of God. A wā ale iaile ngang pa ia leo le tua ia te oe. Whai mai mo le maua a Roma e valu, whai mua mole na o aita tau sanga lea. O nā lava lai tu mau le whasala. I lunga ia i tatou. Are you with me?
If the Spirit of God is not indwelling us and is not leading us and guiding us, then there is still condemnation in our lives. Why? Because God has spoken. O le ala le nao le tong yola, e te manui ai le yaso te tasi. E mawhai fwoi nai whatu I lalo isi mea, o loo tau mawhai le lalo langia mai a joy, ai siri ai, e to I lalo, ma whaalo longo le anganga le anga sa tani le te Apollo, ia te oe. Ai sea, langa so se teime te tau talai, o kau whai au ki te mawava ai, mangai whuru ui maranga, mlau mawava o awhionga le tua, e o mai angelo le tua, pa whatino ina la upuna te tau talai. O leo fofongia le nao le whionga le tua. E no so whaapopo le tatou alofa ia ke wiso, na tatou wala au ia ngang pa ia, e papetiso ina I tatou. O le mea alofa, it's a gift. Awa a iaia ngang pa ia tonu ia taua, e tino uma mai loa isi mea alofa. All other gifts will be operative in our lives. But if we only ask for those gifts, and then the Holy Spirit will possibly just give you one. O le winga na o onga, o le winga na o onga le na ave Paulo o ia Korinitio, a ua muri ai le telo ekalesia. O mea alofa uma le malo le tua, a fio ngang pa ia tutonu ia te oe, e whape na ona e ngai yoi ai. A wa le o ia le whao unga po le papisonga, a le ngang pa ia tutonu ia te oe. Ai mo le ekalesia le Korinitio, o le ekalesia o lai tau tūlei. The church is still in its elementary stages. La e tau wa o ia na, mela na whai mailo Paulo. Ia, e pe kai kasia mea lo whai au mai, ai koe whai maile sianga ana whaupunga I lalo. Ai e le pule a ngang pa ia. So ma fu anga fo lana, e ma whai le tangata tō tasi. O na whai a umal fina ngalo le tua. Are you with me? Understanding the word of God. O mea nai le na tia le tua ia te oi pe ai nau I lona mamalu. Awa o oi o lona atali, o oi o lona fine. E le na o le atali, e le na o le fine. A le roma le valu. Fai mai le valu sumar wha. A o lancho uma te ina le anganga o le tua. O atali ia, ma fa fine o le tua. Fai mai super suma le ono. O loo mori mau fo I anganga pa ia lea. Ia ta ma e winga ia te oi ma. So there is confirmation. When we receive Holy Spirit will confirm it to the great I am and Jesus Christ. The faithfulness of what you have received. So if I put na sumalono, I saw sumal fitu, pa mai ole mele, a fai o tanto o suli foi, o suli tutusa, mai Yesu Kristo. So inai tua vai ele eselemonio a fionga le tua. Awa e ia isi tau tonunga popo fawal ngal wenga fa Emmanuel wa faia fa malolonga awa ulo is fai au isi kalesia fa mo le o mai le la fo ngel le au kama le lang le fo mai o mai le au praise the Lord bo mai ma fangu pau mai ko kuku la lo ngiu men fangu pau ai ngalo la wali ia o fangu pau nga malolo ai tangata si ai sea langa e kusa po fai au paunga al poko lenga al poko timpo mana ma fau I upu ye tonu I ai le lole mana o ngang pa ia le tonu tangata fa mau ni atiri mo maulea mato tala inga no mato wolo I le sinu I savoi ai fai le fo ngile le ava usuale ale fiango le vala uli mato wele ele kalesia mato te watu ia I le maoto le o la fo no fai fai ai ma ko ku nga o ai la unga fai au le la unga usu mo fai au ya ma ko kai au ai sau nga o ke mo kai au sau wa kai au ai o fa lonku ya ma kai au lu mo ma ke fo e fa pe fai au le ai vale le o ma ka kai ko ngole o le malanga yo no wat ya wa ke wa le lo lot ai te lo las le ai wo fa longo la son so fa mai o le ko lu fai au le wa koruwa yaso wa ova atu ia ma le maikanga la iai wa le lopo lan me a fai ia ila o kalango lole ia foi nei I tina ole o le ngaluenga ia na fa e o le fantuo le foi o le ilenga nga fai mai o kai au lumal ma ke ki fo le o fa me wa kolu ia va yaso o la ele e wa ovale wa overdue le
O wa overstay al pepe. E leile ave ngā le whaiwhi au lea wa overstay al pepe i le whamerona tina. O la na whak, e leile ni tauta talo ai. Anga kalo au tina ia ina, malamal kai au la skongai. Ai koe, wa kua ukilia pepe, o le pepe o le afonio le pepe. Wa saul pepe le lau langi. Nana. Ai le uma ia le ula o le tangata lea. Same thing happened i oi. I la fo ina i whale la tai. E lo whale la tai au le nuu i whale la tai. Ki le ka ukua i e ngongu. Matua ina, o le mea fo ina ntupu. Ai le anga la, o le whaiwhi au le na, o le AOG. E tari tonu a, o le same thing there. E wa over fo i le fo ina le, wa overstay o fo il pepe. So lai le ia nan talo ia tina ia ina. Whapena fo ia lea, o na ave ia la fiafina i le a fo ina le mautonga singasi. Ia na ola ia le o tamaititi ia ina. O winga lo whamatalanga i, le mana le nao le malo o tangata tongiola ina i ke wiso. Ma ua muli i le ke wiso tongiola. No, they have decided to live lives after the redeemed Jesus Christ. O matawhai, o manuia foina, po matupalapala na mai le tua ia te oi. O tau umai e lalo le malune o ia te o tau whanau laiti. Wa ia te o tau umal wha manuianga le na, pe a whai lea. Wa le ngaten wha ola ina o tau, ai tau talia ina le angang pa ia. O le angang pa ia le na, e mawhai ona wha tino ina uma isi mea ma o tau. Awa, whai maile mo mua ia, kore nito mata o pe lua, whai po Evans Fulu, e iai mea ele iwa ai iai o mata. E le wha alongo iai o talinga. E le i o i lo loto. A o mea na, wa loa ona tāpena ina ele tua, mo e wha tua ia teia. Whai mele whai po Fulu, so o mea la na, o nganga pa ia, na te au maia ia te oi mea umana. So o le teimi nei, o lai wha tali nganga pa ia ia tātou. Lai wha tali nganga pa ia ia tātou le teimi, tātou te ngā wa iai. Whai mele wha mtalanga lesi wha upunga wha paritania. Practice makes perfect. So ai fa tali ala sei e langona ina wa fa no makwa ke keke o kingo le la fo ngel fa unga pa fa ko fa le ya e ke o al ke mi ko ka i lo longo u lango le ko ka fa ko i longo am e o al ke me ke alo o nga ke fa ka dia so paula le keke mo ai le ke me ke keke o e maruru ingo le la yo o le keke lo la nga ke e ke mo ya ina wa fa fonga me le fionga le tua a le tua ina wa e fa longo le upo fai loa fa tai lo ia na awa te fa tai ia wai loa lo le por famo hush owa ni o ko ulu o ngi ko ulu ya tom o ko va ya tom le mele o sa wengi bohi ya fa bakala lo la o ile nga ku ri tom mai oi wa nga uruinga nga wa ulu ku ngi e la o ia nga le anga ia ya Nancy o Nancy la ngu fa kasi ma tom ya o toma lao lenga e alu atom e alu am kale swafe su kivisa ma toto su kivisa e kala ya fa na tom ai la ko tom la so ya ki fa mo o nansi la le makwa fo mai wa o makwa nga le anga o le fainga e le ka fi la le e fa ngi mai mo me fa wa sai ye lima wa fo o se voi la ye ngai le ngi mai la sai ya fo ngi i fa nga ka fi nga la ko tom fa mai tom ma wa ma sa va nga la ko tom fa kongu nga le nga nga a va ai le mafiki fiki a fa wa nga mokusi uma ina ona o la lava e alu tom mo lona to chunga wa fa wina o yelele practice makes perfect so fa ta ina o ala le na o le tongiola le wa mai le ia tato so a tato va ina ile fai upe valu. Let's go to verse 8. Le tau te ia le tau pu mua o le tusi o ngā luenga ai a maua au tau le mana pe a fio ifo le angang pa ia lunga ia te au tau e fai foi au tau ma moli mau ia te au i Jerusalema, Iuteia, Umalava, Samaria e o lava i le tulu inga o le lalolang o le tulu inga o le lalolang ina o le Emmanuel Christian Ministry papatoe la ko mera ko fale fia ya nga o i foi la lewa mai o tulu inga la lang o tatu tai ao le nei
This is our moment. This is our morning. This is our time. The time not tong yola no wa make viso ya te oe. Ma senta to fa long yo fa so uma ia fa fe au tu i ma la fa la o tu i ile tulanga le upule wa mai mo ya ta tong. Exactly what's happening now. Le fa make viso o wa le a ia maua anganga pa ia o ina e ma fa ia lolea o no to maua ole mana. Power does not just come because we have confessed Jesus Christ as our Lord and Savior. It's much, much more. Are you with me? Mangkua fa ngau le seva la wa fa me nga swa foi wa foi nge yo o Yesu Kristo le tala ina Paulo. Kuli ko ya yo ko ku fa Amerika la le nganga okay lo Paulo okay lo Yesu a ai o to ina. Si e ma faina ta u swa fo Kristo. Ai le tu poin va venga. O fesili ai sea langa o le lava manino le au mai o le fionga le tui I ale yai le ngang pa ia le tutonu ia te oema ta te le maua ole mana a fio ifo fo ile ngang pa ia lunga ia te utou e fai ai lo o tatou mana mori mau so me fa na po fea le me te la ungai e lo en tangata o oi o la tali o oi o la fafine o le atua. Are you with me? Me no te mala na e na ia e upuia o le fionga le tua so le wa uma le fo ne le tu tato mai lo ile aso o le sitianga o keviso we come to the day of the ascension le tato savalia me en tupu ina wa uma le tu keviso tato fatasena le ko fiko minguke. I'm very mindful of the time so don't worry but o te mga ia wa I mai lo finangalo wa I melo finanga le la tatu wa ila so le na te fio e ke viso le langi o ia le te loi e fa maunia na to so fu me ke viso mal tunga mau ba fo anga le mai e luka le tala le ia ngaluenga le ave ya to filo mai te filo o me ia na fa ia tangata le ke viso a o ia so fu sa ia o ba sa ia fa tino fo a le wa to ya fio nei le lang a le wa au mai yon tangata o na so o e tali tonu ya te ia le lava mana na ya te ia so tan tola le wa ye mana le we are the very ones that Acts chapter 1 and chapter 2 is speaking about o tan tone Emmanuel Christian Ministry Papatoe even the young people e le to la tite pe o tulanga sa masani ai. You don't have to wait until you got married, you have a husband, you have a wife, and you have 7 children, then you decide to work for the Lord. No, you can work for Him right now. The other things will be added. Mena fe mai le Mateo ono fa upe tolu. Mo isa ili malo le tua, ma le amio tonu le malo le. Awa e fa popo mai le tua. Isi mea. Are you with me, young people? But don't get married. Wait until you're 21. Then you get married because you are a bit matured then. But if you cannot wait until you're 21, talk to your parents. Or come talk to me to talk to your parents. Hallelujah. Ele incula fongo mena. Hallelujah. The pathway of redemption. Hallelujah. So tato mai le fai opoe e iva le fai po suma tasi le tato te ia le fai mo mona fa mo mo iva suma tasi le tato te ia ile mata opu mo mua ia wa feta le atu ia mea ona si tie le o ia o lanto wa va atu wa ave fo o ia ile ao na yo lanto luma wala to tuli mata ia e le langi a o fio a e o ia fa uta foi o tangate to lua wa tutu mai ia te la to mo ofisina wala fai mai o to tangate kalila ya se ale me to tutu ai ma va ai le langi o Yesu le na wa ave na e na ia to le langi e fa pe o no to ia fio mai o ia pe o lona fio atu i le langi no to va ai iai o ile maulea le wa fai mai ia fai mai na o angelu e to lua mai e ta maloloa na mai na o le tutu le wali ia o le tala tu spa ia na si tia ke viso ile langi
i le tino ola lea, a wani o le tino fou, the resurrected body. Ta te fatasina. Na si tia lea, na va aia tua so o lale ua fio atu ke viso le langi. Na tutua ia lea ma le ma ofa. Wa sa fai tau i tala ia Elia. La mea no ia Elia. Na ave o la ina. Ai mantua la Elia le ioti. Ta te fatasina. La na ola le tino tangata oti. Ai ina ua si tia na ono no minga na to sui fa tasi fa fose elo na tino lungo le ea pe atato ma fa ya o nga Paulo fa mai ona liu ai le tino le i le tino fo le tino fa le nganga ta te fatasina. Alright, lela wa va ya tua fio tua ke wiso le langi ma mata ia ina ai au mai le tua angeluia la ia fa maunia ya ina to e fa pe ona fio atu ke wiso le tino le i le langi mai lo atu e mata ola to fa mai fa pe na fo le taimi toe a fio mai ai o ia te va vai ai o tanto le fa tali la so le si tianga a le wa mo ni mau mai i foi nei luka ya le tusi nga luanga e fa pe na foi la so e fio mai ai ke viso ma va ai la ia le monio le fe fa wo ai ma le fa maunia e le tusi pa ia fa matala le tusi ai foi nei o fa linga fa mai e va ai e mata o tangata umalava e o i mata o la tou na fa sa toro ya ke viso Yesu ta te fatasina so le wa fa ai lo mai ai ile o le e ai le sitianga le ala fa maunia le o onga le na mai ke viso iona so ile fiafio le paseka ile mata ope suma le fa Ioane evangelia fai upu mua se yo fai upu e tolu fai mai aua tote atu vale fa tua ile tua fa tua mai fo ya chau o Yesu ke viso lea. Fear not, have faith in God and also have faith in me, because there are many mansions in my Father's house for you all. If it was not, I will go and prepare a place there. But if I go, I will return, so that you will be with me in my home in heaven. Fa mai e uina le a fai foi le ini me le langi. E no foi au te alu. Ai a o walu o te toi sau. Le ala o le tongiola. Na soi fu ke viso e alu e sauni no foanga mo oe, no foanga mo au, no foanga mo tatou ainga. I le aso le nei lai ai le no foanga, wa fa pitoa mo oe ma lo ainga. Lo winga na maui o na fionga le tua ina ia wa ia tua tatou talinga ia te ia. Va ai o tatou matai upu ia. A wa a tatou te wina upu ia o tatou loto fai mai mo le mau le poto Solomona ona mau ele tatou le ola. So we are living right now as we are sharing and talking about that word. A o fa soe le upu lea o me tono na o le tupu temine o tatou wolanga. A iai fo i tatou inei e le o iai so no foanga i le langi nunga. Are you with me? Are you with me? O fe siri ai sa le te lor me na tupu ia yuta le se kara i la fiafia lea. E le pepelo la fionga le tua ia i tatou ae e uia lai le o iai so tatou no foanga i le ola e fa vau le aso le nei. O le teimi anta te sala mo ai. O le teimi na e fai ai no foanga mo oe. La ua umana malele le atua lea e tu tusa iante ia o tausanga e afe ma le aso e tasi. Le wingo le telo tausanga ia po le ale telo tausanga no o wanga salai o sala mo le aso le nei fai e ke visolo no foanga mo lo mato a inga le ola e fa vavau. Ai fai mai fa la fionga le tuina po le ale ta foi le telo o aso na mi o tonu o tangata. O le aso a tasi anga salai e le mana tua e le tua. Le ami o tonu na faia. O le ala e le tongi ola, o lo wiloa mo o wiloa, o na ola e tusa, ma awa onga nganga pa ia o lo soifua mo lo uolanga i aso te tasi. The key to our lives in Christ Jesus and our faith in God is to be led by the Spirit of God one day at a time. Awa le ola mo le aso sa, e tusa ma te inga ngang pa ia, ai pulea oe, ma pule au isi aso e ono le vai aso. A wala atava vai a fionga ia le tua. E te whaftel mo le whafsiri. O Ezekiel e suma le walu. E te mauaile o onga le nā.
Le tutu sei le tua tausanga yafe, ma le aso e tasi, ma tausanga yafe. So thank you for asking. But that would be $10 for that information. And the account is 111. O le whamaoni mai nao la fionga ia le choi mo tātou. So o le ua whaelo mai na fio lava o ia ile langi. Ma o nā tātou te wawaailo le iai, e matua moni lava le sitianga. The rapture is real. The promise of the rapture is real, whether you like it or not. So tali tonua o le me te tali tonu iai, a lewa au maia mauia, na ie vavaai le ola tanga, po le hangla, o le tongiola. Fa mai ke wiso o te adu, se sa uni se me enono fwai o tau, a lewa o lewa frase furu aso. Talu soi fua mai ke wiso mai tunga mau. A le lala wa si tia le lunga. Ai va ai na to ia fa mai lo leo angelu ina mai e fa pe o na fio atu o ia le langi. E fa pe na fo lo na toe a fio mai o ina te va vai ai e fa maunia le o onga le o le Luka o le Ioane sumar fa. Fa mo so fa po tolu. Wa fi na sa ni ta ya. O le fo fongia na le o le ana o le tongiola. Fa uma I Pentecoso ia nga o mea le uma mea iai o longo winga o le tala fa au the continuous story of the pathway of redemption. Le la wa mai lo la sopin le la vai na la na tau tu mana o tuli ia le afo ni le tai au Pentecoso ona o le vaanga o le tatu fa tali iai. O le Pentecoso se fulu aso talu na fio ke viso le aso la nei. Le ua fio ke viso le lang. Le u fas fulu aso. E le o fas fulu aso wa e fa kwa fas fulu aso ia se kemi o me wa le fulu fa ni aso ya. So mingo se si pe ko lua va aso pe ko lu foi. Fas fulu le o na fio lo le ke viso ile lang. Ai uma le se fulu aso na wa fio ke viso le lang. Ai awina mai lo le nganga pa ia. Ai vai la le mai no le nganga pa ia ina e te maofa ina ua fatumuina ila touia e le nganga pa ia. You will be amazed at what happened to this man. 120 people, there were women there as well. A o lan touia sa le mawhai o na la tō whaia ni mea matautia ma leo fofongia. Ai ina ua fatumuina e le nganga pa ia. Sa whapena na matautia mea na la tō whaia. O mai le foi nei le Pentecoso o le lima se fulu aso. Lima se fulu aso talu na toi sei fua mai ke wiso mai le tonga mau. Pentecost speaks about 50 days since the resurrection. So fa se fulu la le o toi fio ke wiso langi, a se fulu le aso to toi na fio mai e a ke wiso fio le langi, a fio mai ia le angang pa ia le paleni o me fai e le tua. Alo lo ki wiso nga ka ngu ki wiso nga se fulu aso nga kalango ai le tau tasi pa ia le langi. Fatu ki wiso ga tama wa ready ia la uso. La wa ready pap te choi. Emmanuel Christian Ministry elo pap ko uma al Emmanuel Christian Ministry pap te choi. Na fo wa ready. So ke la longa mai tama laso longa wa fe mai se fulu lo aso. A winga lo nga pa ia lo. La uma tua fa tali mai ia le afo nele. Le Emmanuel na la sa ungi la ko afo ngel la ko ECM ngele le si vai aso sa o la foi ka penga mo fulu aso le la fio to lo so ke mi konga le nga pa ia. So e fio me le nga pa ia ile taimi o le tua. E o fo le taimi na fio me ke viso fai mai mo le maua a kalatia na fio mai o ia ile taimi ma le aso what na tu fa nga ia le tua mo ia e le se me e tu po fa fose. I fuafuanga i mpo kalame le tu. A le mea matongo fie lea, fo ni le ngang pa ia lea. Fa mai o whanau tama ma whanau teno al au talvou, o le atau tala e le ngate ngang na ese, a la to perfetanga. La to perfetanga. Ia ina. Mele fatway for the youth and all the young people. This is your season now. This is your season now. You'll have to receive the Holy Spirit in your life. And when you're serious with your walk with the Holy Spirit of God, nothing is going to be impossible to you and with you. That be not mind. Oh, I should have said that, but I've said it, so that's okay. Whoa, you'll be surprised
at what that mind can do. Things you've never seen, never heard, never received in your life. But that's what the Holy Spirit is going to do to you. Ele ko yese se valea. Ele ko yese se fonye e fa le tonu. Awa a fio mai la ngang pa ia na te fa nga ina me uma. Ke no ma fa ko ko se be fa pe. Mangko kala ya para amon palako. Oilan ke ki ele asing. O para amo po palako. Pen ke umal ko luanga. Ya ke umal ko luanga nga. Wa leva ko ke ko fa ko kuspaia ya ina. Te elungo le asini. Ai fa nga e ngang pa ia. Le asingi lea, e o ia le profeta lea. O winga no fam tanga ele cho ia se fa pe mai o ke le mafaya. Na. Kau ke mafaya me uma. Wow, kau ke masangi nga la unga ai nga la unga lang ka ko fa longo ia. Ai no tal tonu, no comprehendo. Ia ina ai fai o me fa longo ina, a le te me ia ngang pa ia ta cho ele cho ia se me fa folinga. Ele se me tau mate. Ha? E ke le mga whakauwa a foi wha me ke le ia onga no school before ke lo isi tangata o fofungia wha onga inga le tua o le au no school before taka le ienga o onga te mga kuar ka la ai foi ne ia a lesi maori nga le open air nga whai ai not the maori o Barry Smith mai Barry Smith e ele maori nga e wha longa ia nga le launga o my come to Christ. He is your only answer, and He is going to save you. My parents me so I will read you from the Word of God. My vayaku. Esale mele le kuspaia. Mal kuspaia. Ola eu ilunga vai kuspaia. La eu ilunga me foi le la lole. Wa kai per kuspaia le. Esa kaulanga fai kau fa pe almela ia. Ola fai kau fa pe. Le winga fam kalanga le. No school before o mea nei mana tui tangata ia te oi ai whai mai Barry Smith e uia la no lunga vai o tu spa ia a le ngolongo vinga whai kau whapea ma upula e mai eina ai lai lo le lei ai Barry Smith wana whamai na launga i le Ioane tolu se fulma leono mai a launga ia le Māori na ina ai whamai wa mai le moto tangata sa launga e leo i nei au kilani se meo la Roy Hamilton na launga I respond tangata i le opu. Le ofofongia le nā o le ali. So i nā fo e whaaru mai nei tātou ia nā onga tuspa ia. O ieo tātou whailonga. A le akau ke ngongofo kau ke le iroa kau ke launga i nofoanga fo ia. Ia whai a koe fo. Ia i nā le vaenga le nā. Au i te vai e le aise me whaingatā ia te oi. Listen very carefully. When you allow the Spirit of God to rule your life, and lead your every decisions, you will lack nothing. Awa o ina tau nu o ile ia te oi mao, le salamu e lua sumara tonu. E te le toi mativa i se mea. A o fo ina e tū se mea te launga ai. E au mai e le li ia te oi upu e lo ngutu e te launga ai. Are you with me? Well, me open air. E ke le alu in open air ma ave au notes. When you go up and preach in the streets and open air, e ke le alu ma ave au notes ia inga. E te mafuta ia ngang pa ia, a wā le aso le open air. So a e tūla ina, e te tū ma mea ia, na e aveina ia ngang pa ia au mai ia te oi. Ai te vai e whaalo longo tangata ia ina. Ai sea, because na e loa lo vai, na e loa lo whaale tonu, ai na e whaalango lango ia ngang pa ia. E mawhai ai, ona e tau tale no fuanga whai tere. O te moli mau ia ina, a wā o inana a mata i lo wōlanga. I've preached in those places. A o le whaalango lango ia ngang pa ia. So e isi tangata later on, pe lima tau sangai, ma a isi teimo openei, mo ulatu i mao i Australia i whaalango langa. Mao tu i Brisbane, a iei tangata no mai, whaafetai mai, whaafetai kouti. Nea ka o mai lea, sa mato whaalongo ina, ia lau whaolaina. Le mano le upu lea, pe ai whaalango ia ngang pa ia. See, if we are led by the Spirit of God, there's no limitations to what you can do. Tātou te mawhaia mea umalam. O le awha angata i le tātou matau, langa le tātou te le io i le. Le tātou te le io le Pentekoso,
Uma le Pentekoso. Uma le Pentekoso ai whanau le kalesia. Whanau mai lo le kalesia le pe no o mai ia tātou. Uma lo le kalesia. Ona mai lo lea. O le onga muli lava ina. O le sitianga. So those are the important events o le timeline na le atua. So o le part o le message there, you will be able to hear next Sunday. Pe au na whai tātou combine. Awa o le whaasoa i le asasale o lumanai. Ai tātou wawai ile ala le ua mai e le atua. Ele ngata ele mutai i le sitianga. Ai whaasolo mai ai lava ina. A fio ke viso a oe mau e whaial ngā ruenga i vai teimi nei. The welfare and the well-being of the gospel are on our shoulders. Ta tole we wa mai umai le tua me sa ya ke viso. Nanga lue ke viso was able to do what he did in the 3 years of ministry because of the power of the Spirit of God working within him. Mena fe me ya o ke viso. O mea te wha soa atu ia te utou e lenia a upu na uwha longo ai ma mea na uwa aia i lo tamā. A le mea ma ofa ai lea. Wa a mai fo ilai ke viso mea uma ia sa ia whaia le laro langine mai ia tātou. That's why we have the ability. Mea na ia tātou le ma whai lea. Ona o ke viso Yesu le wa fiu tonu ia te oi ma. Le whai mele mo moana Ioane tau pe wha, whai upe wha. For greater is he that is in us than he that is in the world. Ole ofo fongio ke viso. Ele ole nofo le mafau fau. A ole nofo le lo loto. Mo tato finangalo. A tu ua ke viso e lo mafau fau. O lo mafau fau is like a funnel. O lo mafau fau e pese mo se. O se a foi no se tinu. O king pipa foi lea. E open umai tu so a kumula lo ma fau isi mea a te watu la isi mea fau o nga o omi leo mea kuai anga ia nga ai ngo foia mea fau ia watu lo ma fau tēnā le whanongo whamei tangata tātou whanongo se mea fau mai leli e le ai se mea fau lava mai leli na o Yesu ki viso. He is the newness of God and the grace of God. That's the newness e mai leli ia tangata ia ina. So o le no foanga o nganga pa ia le no fuanga o ki viso o lo loto mo lo fina ngalo o inaia fio tupu ai o ia tatu tukula. Let's be upstanding. Holy Spirit, we give you worship, we give you glory, we thank you. Thank you for ministering into our lives. Mato tantonu le fo ifua lava le ta yala wa ia mai ia mato le sava linga wa e fa inoa ia mato le sa ilinga le tong yola. Hallelujah. Alanga I matou le mafuanga na ia fio mai e ke viso. And we are so blessed this morning. Blessed for your presence. Whafta iei lea I lo mafuteino I matou. E se sila mai le nau mai o matou a inga uma le tae au le nei. Tamana I whetalai o ai e sau I lo mamalu. E te lete e na lava. You promise that whoever comes into your presence, you will never deny them. And right now, Father, we ask you, whatever you have for every soul that is in this place, open it to us, Almighty God. Wa uma lava familianga wa e tapena ina mo le matou potpotunga nei mai lea o pitu matua se I o lava I sewa o pitu I titi whamanuia mai tamā ia I matou. Ai tamā, aua ne I ngalo ia I matou. Aua fo ine I ngata ia I matou. Ai e isi tō tino o le matou a inga e kalesia. O le mawhaina matou tutu fantasi le nei tai ao o na iei fuafuanga whale a inga. Iei fo ini meo tutupu I o lātou soifua. O le matou wala au I le nei tai ao tama. Whatonu ina ia I lātou foi au a fionga ia. E le ai lava sesi e te ena I lau fio. Pe a matu atu ia te oe. E ala I lo suafa I sikiwis. Anganga pa ia, one thing we ask right now is for you to come. Come and bless every soul that is in this place.
ai te le tu mai macho te o. O le macho wa ngani muli ale nei le tai ale nei. O wane I alo noa lau upu lea. Ai macho te vama ia e ia te oia ngampa ia. Fa o uma ia macho uma o le malu le tai ale nei. Mai o macho tu moa I se o le lofi o macho vai. Hallelujah. Sorry team, we'll change the song. Welcome Holy Spirit. La tato pipisi ai, we'll sing it in both languages. A umalo ina na vatuloleo le ava no ia te oi. E te tala noa tua oi ma e te lia nganga pa ia le tai aole nei. Lango le oi ia nganga pa ia le lalo langi nei. I le tusi le tato whaitau iai, o lele tau te le whaitau ina. O le tusi o ngā luenga e lua. O inana a wina I whailole nganga pa ia, ma o lea oi le lalo langi nei. Holy Spirit is right here. So we are going to worship and we're going to thank God through that song. And also that's our request. And after that, I want you to ask Holy Spirit to come into your life. Because He's hearing you. Is that all right? Okay, whether you like it or not, but my prayer is that you will receive what I'm saying. Because that's going to happen right now. The Holy Spirit is going to feel you again. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You're my living water. O ao mai wala awatu ya te Feel my low mamalu. Fatu mai au. No mana fatu mua. I feel ya imato. Fayatu o oi o lova yola. Ask Him to come and feel you. Ask Him to come and feel you. He has heard your worship and your praises. Yera mama shetelia, romone ketara mamanda, rashatele, rumata kara mamanda. Spirit of the living God, feel every soul within this place. Even those who are worshiping with us online, your word has promised, whoever comes into your presence, you will never deny us. You're my living water. You're my living water. Never drying fountain. My comforter. Comforter and counselor. Take complete control. Pule maya oya ngang pa iya ya imacho line yaso. A feel my e te ina imacho. Wa macho fa longo tama.
a te ia e oe nganga pa ia o mātou wolanga e leto iai se whaasala ia i mātou. A ua a vea i mātou o e wa e filifilia tama tolu roma lona mata upe valu na e fetala iai manino au mātou whalongolongo le tausanga o tuanai wai e se na te molia ina i mātou. A wa uma ona e taua mea tonuina i mātou. Mātou whawhitai ia i le tama. O lo wa fio mai nganga pa ia i mātou le tae ao le nei. Mātou te mawhai ai o mea mātou te le mawhai a mua lava. Hallelujah. Mātou te manu maloa ia i mea malava. A wa ele ai se tasi. Na te mawhai ona wha e se ina i mātou. Mai loa lofa tō no Yesu Kiriso. A wa o oena e mua ia lofa mai ia i mātou. Ai mātou te le ia lo lofa atu. Wa mātou whaalongo fo ta mā. Mata upa le roma e valu. Ma e malele ia ina. Oi se ma whai on wha te e se ina i mātou. Mai loa lofa ta mā. E ala i lo walo o Yesu Kiriso. Mele mātou te wha manu ai ma wha whetai a lawa whiu. A waile ai se pepelo. We are a blessed family. We are a blessed sons and daughters of you, O great I am. Whapena malau whamanuianga. Ie, o lo osi tau langa mai mātou lunga o le nei life. Anyone that comes upon that life, as from today, may they receive that blessings again, O great I am. But to you, Father, to you, Lord Jesus Christ, and to you, Holy Spirit, be all glory, honor, worship, and praises. And we all say, thank you so much for ministering. Ya mo fa tununga mo tato mo le nei fa unga le vayasa.